ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya net foodish ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi Hadu arspa sapu arngut ki kena skul ki bapuli hapo ki skul ki bahap hapo ka amlarem civil subdivision West Gentle Hills district kliop priang ke khusnam hadi mikla le baha haka first war Giantia scholarship examination arajar posau bela penbet da ka war Giantia students union ringkat ke jenga Pynlong bat ka amlari model upper primary school Jaga khusnam lasam da u advisor jong tanat puli buti ke sarkar jilla uba HM Shampliang ringkat ke jenon lang jong MLA berem ke amlarem uba Stephenson Mukim u block development officer ke amlarem CNRD block uba GLC Milim nalor kiwe U General Secretary Jong Kawar Giantia Student Union uba Everest Langstang boleh thu bagi scholarship examination na Pynlong haka kat Southrik una opera arajar posa haki kat South League Examin Center habrok kuik amlarem civil subdivision bagi don news pak san pongut ki kena school ki biya khon yakni ki examin bat na pedeng kini arspa sapu arngut ki de ki bela poi syaka Thong Na pedeng ki arspa sapu arngut ki kena ki bela wan haka kedan top 10 keliyo pedeng ka song pisa ke basa wajar tingka kat bagi buan baar keliyo pedeng ka song pisa ke baar hajar san spa tingka bagi kena ki buan haka top 20 keliyo pedeng ka song pisa ke bamar kat san spa kat bahaka general park keliyo pedeng Malaysia jar ringkat ke Sernot Kajing semua jong geseng ke Pynlong ke scholarship examination kalong man Pynmih ni ki kena naduk bagi dangret bikin milan yakum kini ki jai examen kena baon nek lapoi segi kelas ba kham shalor kindup milan bikin job haki jing puli ki jongki kenang ba than war Giantia kan selak ban se shibun ki Ophisar kum ki IPS MCS ban MPS haki sngi bagi stem ki bansawan Ban ngakwa ban pentep Ahmad Jompi yakinohikai ban ki students lo Banado usnem banwan kan sadwan ka subject ka baki khot the social science itip pamutar ganon ndrai it will come in a bigger form ba khambon shu ki chapters kin sarung ha ka social science book ka ba kanlong ka GK overall ha ka ka kot social science na ka education department ni introduce bakin don blun kelum in one book You will know about physics, geology, chemistry, about the international politics, you'll know about the national politics, the who's who in the national level, who's who at the state level. You'll know many things about the world around you. Kadai kata, kalau kecil konkret yang kita jompi, yang kita ki competitive exams, kita ni konkret yang kita jompi. Dagajing wanra ya ki NCERT books ki NCERT books ki bangila introduce yang da jongpi na do menta usnem 2024 pinapule ya ki NCERT books that itself will give you enough information about the world around you pinapule ki NCERT books page by page kli ngai ba melem haba ipnkre ke MCS exams haba ipnkre ke IS exams ipule tang na ke NCERT books but like your a lot of information about the world around and about the GK so don't underestimate ekikot joka NCERT because kilong basic information and very very detailed kata kalong information mga IFE kikon samlang therefore abang ong kumta kamut we prepare you for the future success. Kamut nilay the foundation ya benta ka future success jobi. Habang i prepare fi ni don kam ya ka commitment na fi. Ni don kam ya ka sincerity jobi. Ni don kam ya kata ka ability lane ka jingla jobi banyakun Kemensim yakun di bandan Lalam himdan kemensim yakun You will just give up halfway That is the biggest problem with our children Now kentu yapi kikun samla Ba pide long discipline na kajing jopi Pide bandan kata kemensim banyale banyakun
Pide bandon kata kemesim Pynlong dedicated kamu Pynlong sincere bangat day ban pendap ya kene habang ong bangan ya kun ya kene exam bangan pass day ban pass kata kene bak kajik ben kre kata fi ka Wjsu kale ya kata ya fi ka ya fi ya kata ka platform to prepare yourself for the future dan nomor kata ngasngoba kini ki baro kilong gijik pen kre ya ka future. And what is the future? Sooner or later ka sarkar dungi kan se declare ya ka amlarem dung ka district ada declare district ya ka amlarem kindon bon ki post hakne po ka district ka ban sapni man ka office kin sa advertise ban thep jam but have come LD, have come kata tetel, data entry operators to kita tetel. Are you prepared? Are you prepared? You prepare from today. Ya kita lagi profile. Amdai lesai bapin sami, daki plakat amtai, lain hinra kilama yong hinong. Oh ngi kilokal ngi miokam lawan daki beri nabar ban syong ban buhay ni, ban shim ki ya kata ka hok jongi. We do not want to see that. Day naman kadang-kadang, you have to prepare yourself for the future. Kani kajingle jaga Wjsu, kapun kre ya fi, ya kata kalawe ya ka future, kapa fi pinwan ya kikam halayin, amdan kam meliwat kam sabar. But munday bapin ailat ikibriu na bar banuan. This is just the beginning, no? Entah kumbang ong mane ke exam entah but ki kam ki jam ki kwa is getting very competitive. He pinya kun but ki sometimes ki competitors UP they'll have even more degrees than you. Tambah this should not dishearten you, no? But pinde bangimla bangim biang ka bangimla nama kiwe kila kam long more qualified bande pi. What you need to do is you need to prepare accordingly. Tip yaki jet exam kaba pitho. That's the most important thing, preparation and revision. Yakiniki studies UP. But more importantly, more than your studies, Sombhaban focus in being all-rounded individual. Pidiban take up some good hobbies, like sports. At the end of the day, we need to record kepada kam. Pidiban nang, ban connect, ban kibliu, ban have social interactions. Kini rukide kepada kam. Hadin kato kane. Gila wat gila ginti kapadang wat kata nginang keduk ke jingnya ke projek kadang ya syakmat ke jingnya jingi bangin wat ente kilat kumno man pifon ni kane kadang nginang ya nginang keduk jingnya hendai ke kamjong kane ke kamjong na projek kadang tandon hendai hakaba khadu ngane thu ip namar khlem boleh ngimla panim hendai ngane thu ip tangwe ke story ke ek ba boleh ule ngangangi larang adon hapdeng ke judna haga jelong breu re ngasamia kene kade ke kamba jong boleh bangila man Pynlong haduk kane ke ketanga kamba boleh ini haga last moment ke Tuesday ne ke Wednesday ngapa kowe ke message yau MP jongi ima Dr. Rekis ngapa iwe ke message ibu ngawang sar lada kadang galat peli galat ini nama ngidon kepadeng kecingnya ke bakrau hendrai janit ke poy kowe ke kol nang tei nak po statement be ketengi wa hante yo ang ya ke proyek jongpi nak po ke dipla jongpi sibenta ngila sponsor ya kene selamat ha be hadin kene kabang inang yai ada hadin de exam habang ilatip bagi kana kiba pasbon nang taro ngan nginan tension susu maka kum ke budget ngitmu de kam yahap nama kena kila pasbon hadin kataro ngilat hau kilat genti kumno ban Pynmih phone ya kane dak badon kato kane kiriu sunet nane ki breu tresorkar ki kersan ya kane bangipoy hadu kane katham de ka baaro ka bakhat ka nang ta susu Kedon gawe ke university, kedai ke ICFA,
Kedai ke way guna mesti ke bakarsan ni lemba kedai MCQ answership. Kedai kapoi kumba nyope wajare. Kedai kumba kapoi nyope wajare ngaman kila prin nyospa santo tuli ki kandidat. Ndai kimsem lapoi hakapor ba ki yele kedai exam. Ndai ngikila prin katne mut kejingut lese kala kapoi nyope wajare. Ni semua ya kene ka ICF University ke ba ai jing kasan ni nak benta kene ka scholarship jungi kapalai kene ka MIT University kene ro kene ka way ke ba kasan ba ini nak benta kene ka project kita ki kampa ba boleh haki minit ki ba khado ndai ngangit kita ki jing kasan jong boleh bangila man pendep hado benta kasni kene ka Thong ke jungi ni dalam komite tinggi gila don gila tahu kita kalian di kumno bangin plan bangin dawaya kata ke distrik dari ondang gila henya ke area dari don kam ke area tu kameren tak perlah bor bangin yo ke distrik dari ke bangi kwa ban yo kumba yo ke distrik ngiru kuntan gila ban yo kumba ai simpol ipi ke jawai subdivision ndrupa nyo persen dari kita kibiru jongi nang ne ibudan kam dari kumuni ke wei ro idan kam ba menulong ke jengaki namta bangin yo namta kene ke subdivision rengisio sorang ya kasih isi budak kawai bagala pan pendep ya kene ka kam hadu kanne ngim sempoi berkat kene ke jing berkat ke jingi ilong ki babha ba ki besesok